Abaturage ba Botswana ejo kuwa gatatu bazazindukira mu matora rusange hatanirwa cyane. Aya matora ahanzwe amaso kuko Botswana izwiho kuba intangarugero mu kugendera ku mahame ya demokarasi. Ku nshuro ya mbere mu myaka 8, Sudani yemeye ko imiryango y'ubutabazi yagera ku baturage bakeneye inkunga. Ni mu byumvikanweho kugira ngo ibiganiro by'amahoro bisubukurwe muri Sudani y'Epfo. Tukivuga kuri Sudani, abaturage ibihumbi bigaragambije mu mijyi myinshi ejo kuwa mbere basaba ubutegetsi gusesa ishyaka ryahoze ku butegetsi ya Omar al-Bashir. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Tshisekedi ejo kuwa mbere yabonanye n'abarokotse impanuka ya bisi yahitanye abantu 30 mu ntara ya Kongo iri rwagati mu gihugu. Naho Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yageze mu mujyi wa Sochi uzaberamo inama ihuza Uburusiya n'ibihugu bya Afurika. Perezidansi y'Uburusiya ivuga ko biteze abayobozi ba Afurika 47 bazitabira iyo nama ya mbere.